masa in kan khuai tu te kan MLA te party mi pui te masa in chibai kan bu achau aziak hian kan ziaka kaming hi Sapzawmliana kuliton venga kania kan ho du ten la ya DC in mianda veni Aizol South 3 Block 1 in report ti in karon dia Aizol South 3 hi khosom ni paruk awma Block 1 le true in chen ani Block 1 a khosom paruk le Block 2 a khosom awma then organization South changtu GS puje ke dong zual hawin secretary pani pu h walal luale pu langhak liana te antela deputy CEO tangin pukol kunga ke ale pu Sapzawmliana te baka motoron tho a min khal saktu ngal tu South True Block Vice President pu mai zual te kanni Aizol South 3 Block 1 hi fan masak ni in ni thum thasari sang ni som ni pathuma fan tran ni karma sa chung khan khokua fan man ani amasa in kan GAD changtu GS pu RD le block pu RD ramoy le block ruai tu te ma lo lakna an fak le South 3 hi kan pa tan be se sang viu don na lang bial vil tu tana ruat nula birul van sangi bial fan thai hun an ngak le chuti rual chuan bial vil tu tur lo lo lang lo khopin kan ho tu pa pu JK a thanem ngai na aro puin afak kan tile ani Aizol South 3 in hetiang GS viak thale in pe kan chang hi kan lom le ani anti boka tran lak ero alangai le chuti rual chuan thulom de mai chu pulal du oma CM nge theina turin Aizol South 3 hian ma kan la dona nula bril van sang po ti tlin nge kan tumani ti in mincha mol bok ani chuti rual chuan kan soidu pakhat chu kan ho tu de veiwa kalam le holam anga hian athing pui in man em lo pon khonga kan suai tu ten ti chibai te buka in da mem han ti pa te so an be se le ani kha khan boruak tam tak siam ani ti kha minron sai sak bok don nia anti ani tin kar le lamat tun kar lo tu tang hian lom lu run pui nei an be se khang kan han in lakho mangan tia mi engmo zat chu kan lom lut thei don ni in alang bokani khang kha kan report thei tlang pui ten ni kalome